Svima ljudi, ja sam Njegoš, ja ću danas igrati Score Hero. Nastavljamo dalje. Gdje smo stali? Na Call of Duty. Nismo to završili. I sad ćemo da završimo. Sve ste nam se srčići napunili. Valjda. Nešto laguje igrice danas. Ne znam još šta je. A valjda će prestati, vidite. Ok, dobra lopta u sredinu. Ok. Ovo je bilo lako. Evo i su uvijek zezljeni. Tako je, idemo dalje. Uspio sam. Ok, hitting the wall stage, ok. Frankfurt Augsburg. A pa igrao sam u Augsburg. Laguje. Zašto ovako laguje, čeka? Zašto laguje? Zašto ovako laguje? Alo igrico. Evo ga, prestalo je. Dobro je. Kakav gol! Sve 3 zvjezdice. Evo sad vidim. Dobro sam čuo. Gledajte golovi. Ok, pazi. Evo, ja sam zvjezdica. Idemo igrat. Čak free. Na to da se iskoristi, ne mora. Aj video ja. Ja ću ovo da pauziram. Nastavljamo. Video iz početka. Daj, pogodi ga. Ok, dobra lopta. Opa. Ja ovo ne znam. Tako je. Tako je. Opa, dobra lopta. Moram još jedan. Moram opet iz početka. Boom! Opa. Valci kako treba. A jes, šta ti je? Bravo. O ne! Skide me. Op. Treba se malo više. Čekaj, aj bre, smiri se. Kakav gol. Ajmo, nema veze, free, dobro. Idemo. Nema offside-a. A daj, kako nije gol? Pa kako nije? Opa. Kako mi može u desnu? Čekaj, moram šutiti u suprotnu stranu. Zašto nemam više para? Nisam mogu. Sad stvarno.
tako krenuti. Nemoj je tu u sredinu, čekaj, moram se ozbiljiti. Kud se okrećeš? Evo sam napamet odradio. Pa gdje bježiš, bre? Ubacijenje mu. Šutaš. O da. Čekaj, zadnji. A pa kako? Čekaj, imam još jedan. Zašto mora se? Od početka. Ama please. Tako je! Dobro je. Bravo. Okej, kome sam... Opa. Skači! Ne! Ovo će biti gadno, pa izuđi! Ušla je! Okej, iza njega. Okej, kako je pokazala. Čekaj. Please. Tako je! Tako je, za jedan put mi je falilo. Da umrem i da završimo epizodu. Tako je! Oh my god. Koliko je falilo? Opa. Kako sam ovo uspio? Ja ne vjerujem. Ja u ovo uopšte ne. Sa 3 sjedice. Ljudi, ja mislim da je to što se tiče ove epizode. A mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!